Sesian parlok ngapadang soba ya pi sakne channel chonga te parlok tas ni ko ban hikai pi kuno ban idet kum kato kador banga bu ata thumbnails te klik saya page te kumba nakong pi chudet lek ha chat GPT sa klik atau kaling terhadap kling te an iwe idor knap iwe idor foto terhadap sa pies ya keperluan kumpajule ngatu keperluan ngabu description box te hangto day ban ngatang sutom to ba kala kador jonga to ngato the face of this person will remain the same to perlok tem klik tay knam balet te kai ai kala generate ya kador jonga te up kandet por up kandet ka kam simpor to te pek katola long kalang kuno sa komen parlok ku bless you parlok ba please support ya sa support syuk bless you.